Poštovanje, nalazimo se u Vrbasu i razgovaramo sa gospodinom koji vodi srpske ratne veterane u ovom gradu. Možete li se predstaviti i reći kako se zovete i koliko je brojčano jaka organizacija koju vi vodite? Da, mogu svakako. Ja sam Miroslav, predsjednik Udruženja srpskih ratnih veterana opštine Vrbas. U našem udruženju broj je 354 člana srpskih ratnih veterana. Da li ste obavešteni u vezi sa protestom ispred vlade Srbije 15. februara u cilju ispunjavanja zahteva boračke populacije? Da, obavešten sam i u toku sam. I među članovima udruženja vlada veliko oduševljenje. Za sada pravimo spiskove i imamo nepuna 2 autobusa već ljudi koji su, to je veterana koji su voljni da idemo u Beograd 15. februara. Vrlo zanimljivo, znači ako sam dobro razumeo, raspoloženje među veteranima je vrlo ozbiljno i svi su odlučni da dođu u Beograd 15. februara i da podrže protest. Da, tako je. Jako su odlučni da rešimo više naša pitanja srpskih ratnih veterana. Hvala vam najlepše i neka nam je srećno i svima zajedno do pobede. Molim.